Sangrong Shalok Khumurung Press Club berai nanyani thangka hasteni Tiprasa Cabinet Minister Shukla Charan Nuwatia. Tiprasa koktoma thumnerokni koktoma nahanani bagai Sangrong Shalok Khumurung Press Club visit khlainyani thangka hasteni Cabinet Minister Shukla Charan Nuwatia. Khumulung Press Club ni jaga thai titi edisi hafangni advertisement policy no tei. Khumulung Press Club ni ojamarok bai kok salakha Montri Shukla Charan Nuwatia. 2021 bishini 5 March salmario hasteni Montri okrani yaktei Khumulung Press Club ni doklang fiogi rijak phano. Tabubo Khumulung Press Club nogo Tiprasa koktoma thumnerok ni bagai korilela thai kaisa achuk thai. Basano simino Tiprasa jardi kok thai hasteti edisi amchani neta Montri rokni khugo. Fiaba muk thangmang frile belai juda. Tiprasa rokni bagai Press Club khlaijak mani bisi thamkana ni thangai tongo. Fiaba tabubo Tiprasa koktoma thumnai rokni bagai kore kaisa achuk thai tei khoksa puisa advertisement budget. Aboni bagai tini buini dofane koktoma thumnai rokni bwskango bachonani chugya. Hasteni Tiprasa koktoma thumnai tei kok boro koktoma bede. Chongmari faimani jorao simino Tiprasa koktoma thumnai rokno nangjago neta Montri rok. Fiaba MLA MDC EM tei Montri ongoi thangmani yagulo hasti hafang eba edisi hafang ni bokhaktei Tiprasa media develop ni bagai samung botang naharia ke naharia bisisao waisafano chini Tiprasa koktoma thumnai rok bahai tongbai hinai koktoma naharia chini Tiprasa neta Montri rok Fiaba borok kuchuk achuk thayo achuk mani yagulo o kokno pogoi thango borok ni o achuk thai tei fan abo molbrum ni bagai no ongna hinai yang tei khaksa phaising nai naidi Lama teng naithotok nungmani salka hati eba Tiprasa koktoma thumnai rokni lela thai Khumulung Press Club ni mukthang mangfile. Dangsa sakao bachawoi lukurokno khanang rwei kok sanani klayo. Fiaba mukthango khlainani se belai samung togo. Aboni bagai tini abo hai tongkhoro bachajak hasteni Tiprasa koktoma thumnai rok. Tiprasa koktoma thumnai rokni lengla thai korei eba Khumulung Press Club ni nok thaini jingjalni kokno khnawoi. Paithago Khumulung Press Club berai nainani bagai Khumulung Forest Omini ni salka hati o thangni saurikha Tiprasa koktoma thumnai rokni koktoma nahanani bagai hasteni Tiprasa Cabinet Minister Mochang Shukla Charan Nuwatia. Khumulung Press Club ni jaga thai tei titi edisi hafangni advertisement policy no tei. Khumulung Press Club ni ojamarok bai kok salakha Montri Shukla Charan Nuwatia. Salka hati ni mangflino nugai belekha khamjakha Montri Shukla Charan Nuwatia. Abo hakino asalo edisi habang bai reja Khumulung Press Club ni jaga thai berai naikha hasteni Tiprasa Cabinet Minister Mochang Shukla Charan Nuwatia. Dakti SDM tei DM bai kok salanai hini saka Montri Shukla Charan Nuwatia. Abo hakino o jingjalno tei hasteni Montri okra tei bubagra bai kok salanai hini saka Montri Shukla Charan Nuwatia. Yang tei khaksa phaising Tiprasa koktoma thumnai rokni mukthang tongkhorno tei kok sana thangai Khumulung Press Club ni Secretary Ronjit Deborma saka. Khumulung Press Club yogi rijakmani bisiktam kanani thangai tongo. Tabubo Tiprasa koktoma thumnai rokni bagai rela thai jakate achuk thai korei hinai. Asali beraimani pandao thangi manjakha Khumulung Press Club ni President Angsumoy Deborma. Tiprasa Indigenous People Press Association ni President Gautam Deborma. Organizing Secretary Brojo Gopal Deborma. Tiprasa Photo Media Association ni Secretary Amulya Deborma no khoboi Khumulung Press Club ni tei kubuni aujamarok bo thangi manjakha. Kini belai hambai maro sini Honorable Minister Shukla Charan Nuwatia ini naikol Mumbai Tiprasa koktoma thumnai rokno khlaijak mani bagai Tiprasa koktoma thumnai rok bahike tong bahike samung khlai tong borok ni lengla thaita tong abono nainani phemani bagai जों जतनो साइमानो लाई थांनाय 2021 बिसिनि 5 तारिख मार्चआव हास्ते हापांबाय हासेनि मन्त्रि अग्रानि बिसिंति खुमुलुं प्रेस क्लाब जे प्रेस क्लाब Tiprasa रकनि प्रेस क्लाबनि जागाव संसाबुरि जाकमोन हे बाताबो बिसिक दामगानानै थाङै दङ बिसिकनि अलरेडि लाइजाक प्रेस क्लाब बर फायै कुनो Tiprasa आसुकनानि लेंलनानि कलमा जराबो फेनि नबारसानानि और तंगति न्यूज रहनानै आबो आ परिस्थिति जागाव तागुरि जों जतनो साइमानो चिनि बागै हास्ते हापां दङ चिनि बागै एडिसि हापां दङ ताबो जों चिनि कोक्टमा थुननाय रक हास्ते हापांनि मानथाय मायाखे मानिया जों लेंला थाइसु चिनि ताबो बुकरिखौ आवानि बागै जों जायतगै दङ और एडिसि हापां बाय कक सालायमानि लगे चिनि बुबाग्रा बाय कक सालायमानि लगे हास्ते हापांनि मन्त्रि रक बायबो कक सालाय चिनि प्रब्लेम जों पार्मानेन्ट सल्युसन बुजाथों
o jagao permanent building tangjak agotla press club tongmani haike kaisa develop press club khajakna ningthung aboni bagi tini honorable minister phai kok salaikya bo kok rekha dakti nobo issue di dm by kok salainai sdm by kok salainai oro dakti tiprasa press club kumulung press club asai bagi sai tong takai abo haikena norno sanani musungo jeng edisi habangno hambai marabo jeng dakti no o jagao 10 gonda jaga jengno jagnani thangi tongo allotment ni process soli tongo जों खाथुमो जाति नाय 2 मास नि बिसिङाव जों एलटमेन्ट नि अंख्रै फेने एरबो जों आस्ते हापां एबा एदिसि हापां नि फैक्ट्री साइटो मुंना हरै जागि दङ र चिनि कटाल बिल्डिं मानानि बागै गुबुन बागैनो बतिनि स्पेशली बो विजिट खाइगा तै गुबुन मिनिस्टार अफ चिनि तिप्रासा मिनिस्टार चिनि एदिसि नि ईएम प्र सीएम प्र सिगाङो विजिट खालायजा गरबो पग जाक गुबुन बिनो चिनि डिस्कशन लाइका बोसां जरावबो जों डिस्कशन खालायजा हामबाय दिनै सिनि तिप्रासा आमक्रायनि बागै जों जरा जराबो सालायो सिनि ससियेल मिडिया बेलाय ससाइटिनि बागै इम्पोर्टेन्ट आबनो बेस खालायो सिनि 2018 बा गभर्नमेन्ट चेन्ज संमानि लगे लगेनो सिनि अनारेबल चीफ मिनिस्टार फर्मर चीफ मिनिस्टार बिप्लब कुमार देव बिनि पिरियड बिनि प्रेजेंस सिनि खमलंनि टीटीएडीसी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरिया ना बेस खालायै ते सारा त्रिपुरानि तिप्रासानि बागै कायसा प्लेटफर्म परमानेंट प्लेटफर्म संसावै रिजाखा 2021 नि 5 तारिख मार्च और जागावा तिप्रासा प्रेस क्लब अंसितों नै स्टेट गभर्नमेंट नि बिसिंथि खालायै abano inaugurate khlai rijak mani bo जों तिनि नुखा प्राय 2021 hingga tabuk 2023 प्राय 2-3 years kasama jawa already lai thangka tabuk khona borokni permanent tamahin location tabuk khona rijak yapo ka abono khnabai tine ang sakbai thang sini khorangni chief sini daronjit jagorma taiboni team sabai khai khumlongo visit khlai thaika यार सिने ओल्ड बिल्डिंग दंगो अब बेलायखनो खूब गाहाम हादारतै नाय खांगांगाय खूब नायथतक बिल्डिं पतर किन्तु बिसिङा थाङै हाबै नाय खांगाय मुसाफानो गरै के अब बरकनो आरो जागावनो टेम्परारि शिफ्ट खालायतन माने आइपना तबक सिने एडीसी बो सिने बुबाग्रानि लीडरशिप एडीसी प्रशासन कताल सलायजाक माने बिसिङा बरक तबक खनो आरो जागाव परमानेंट सेटलमेंट जायखौ रिजाकनाय अन द प्रोसेस आबनि बिसिङा दाक्ति खायनो खायनानै अंथं होनाय आं दिनै स्पेशली आंनि व्यक्तिगत भाबै फाइ भिजिट खालायै नुखा बरबाय कक सालायका बुबाग्राबायबो कक सालायनाय अ मेटार नतयै कारण सिनि तिप्रासानि बागै कायसा अब खूब इम्पोर्टेन्ट जिनिस निने सोशल मिडिया आबनो जों बेस खालाय आबनो इम्पोर्टेन्ट खायनो जों दिनैसो पर्यन्तसो जरा सपायो कारण आबो सिनि डेमोक्रेसीनि आन्डाराव हंगांका जों फोर्थ पिलार हिसाबै जों बरंनो बेस खालाय जों बरंनो इम्पोर्टेन्ट रय सामंतांगो कारण जेकोनो व्यक्ति जेकोनो एलाका जेकोनो सोसाइटी जेकोनो कम्युनिटी जेकोनो दफा ब जदि पोचोगो कानानि थांगांगांकाय जोंनि मीडिया रकनि भूमिका बेलाय इम्पोर्टेन्ट आ मीडिया रकनि बागै ताबक जों बेलायखाय एप्रिशिएट मा खालायो बेलायखाय हामबाय मा रय जोंनि तिप्रासा मीडिया सोसाइटी दंनाय रकनो जरा यूट्यूबर दंनाय रक जरा प्रिंट मीडिया दंनाय रक जरा नेने गोबांमा जानि जा जे सुंमा जरा तेखै जरा सोशल मीडिया सामं थांनाय रकना आं बेलायखाय हामबाय मा रय आसो जराबा सिसावै फायमाने बागै ताबुं नगा आचुकैफोरनो सोशल मीडिया नि सामं थांगो गामिबा आचुकैफोरनो सोशल मीडिया नि सामं थांगो आबनो ओवरऑल जतनो थानसा क्राइ कायसा क्लब बरना कायसा परमानेंट ऑफिस होननानै बागै आबचिनि जरा गभर्नमेंट दंनाय रक जरा अथॉरिटी नि क्षमतावा आचुकै दंनाय रक बरनि मास दि आबनो इम्पोर्टेन्ट बरकनो प्रोवाइड खायनानै नांगौ आबनि बागै जों बेलायखाय हामबाय मा रव सिनि सरकारनि जराव जों बरकना प्रायोरिटी रवै जों बरकना सिक्युरिटी रवै कायसा तिप्रासानि प्रेस मीडिया अंथं कायसा तिप्रासानि प्रेस क्लब अंथं कायसा तिप्रासानि प्रेस क्लब नि कायसा प्लेटफॉर्म अंथं आबनो सिनि गभर्नमेंट न बरकना प्रायोरिटी रवै आसो जरा बरक ताबो सामथाङै दङ बस गांगा बरनै जेटानिने परिकाठामुनि बेपारा जों जतन कक सालायनाय माने एडिसिनि अथॉरिटी बे कक सालायनाय
महाराजा बै कक सालायनाय त्रिपुरानि सिनि अनारेबल चिफ मिनिस्टार दङ चिफ मिनिस्टार बायबो जों आबोनो कनसाल्ट खायो जों कक सालायो दाखि बरकनो कायसा पार्मानेंट प्लेटफर्म दिनानि बागै जों चाइतोबै सामु थाङानो माबानि बागै दिनैनि भारत जागाव फाइ भिजिट खालामनानै आसा जाराखै